babona. Shima Imana ku bavandimwe bataye kuko umwana Imana y'umugisha. Ntabwo nongera mu mazu yanyu kuko igihe kirahenze aho turajana n'amasaha. Aho turi kumwe nabo baradutegereje. Ariko navuze ngo nsimuke gato baje kumpamagara ntaho mbese waje. Shima Imana bavandimwe, ubukwe ni kimwe, ubutegura ni ikindi, kubona babugutahira naco ni ikindi. Hariho wifuza ukababona kana nakazomubona, ariko kuko abitegura turakoza bigenda. Ariko shima Imana umuntu wese wumvishe ko ubwo bw'umwana buhari, bikaba ngombwa ko ntari ubwo bw'umwana Imana imumusha. Bantu b'Imana ndabaramukije kandi ndabakunda kandi ndabakumbuye. Imana ishimwe. Ariko ndizera ko n'abantu bose n'abapasiteri bumva arabizi ko n'abantu n'abantu beza nuba hondi bana abantu beza nzabishima Yesu. Icyo nobashishikariza aho turi kwibisa nuko tuba twarahinduriwe ubuzima ku buryo butandukanye, ariko turi mwisi ino mwisi y'irungu ku buryo utamenya umuntu uri hejuru yawe umenya n'umunsi yawe, ukabana nabo mwajanye imyaka 10 gashira mutabonana. Ariko icyo noshishikariza mugenzi wanje muza mubana n'abantu neza, kuko je nabivuga bihagazeho n'amaguru yaje abiki sinari bifite kuza hano, ariko ngira umukesho mana yaje inshuti yo ku mutima yari yemeje ava mu wiwe yavuye n'imari zumba batari mari ariyemeza aravuga ngo aho uri kubakoda abana bawe n'umwana twabanye nawe, ndiyemeza mve mu wanje azanga kureba inzu nawe yicara mu wawe ufatira abana. Uwo muvyeyi yambatiye abana nasize abana bato, umwana muto afite imyaka 2. Urumva gusiga umwana w'imyaka 2 biragoye kuzorosha. Ariko nshima Imana kuko umwana bwagenze neza, ukatahira ubukwe kuko bukagenda neza, Imana yo mu ijuru izakumusha. Rero ndasumuza uburenga abashitsi tukende kumva ijambo ry'Imana iyo tuba tubyumva. Hari ubonogera amezi n'angahe ndasenga, ariko mu gifite no mwanya iyo muzamubwiye mwavu arabafite amadosi cyumukaza mugerayo umwe kandi Imana yahinduye. Jewe Imana yampinduriye kuri Nyabiheke ndavuga ngo Mana ningera mu Rwanda kagira umwana ashingira mu Rwanda zogera mu itorero ryaje niyazo abantu bivuze ntabwo abantu bifitiye kandi so bifitiye bazi kuvuga uko ngira amagambo menshi, ariko kubera umunezero nanezerewe none nanezerewe. Ariko abapasiteri bantu bari baranyandikiye ngo bampamagare nanje bagenda bampamagare niba barakumpamagara ntasotekerezaho ku gikorwa cy'Ikanisa ariko arabitekereza kandi yitekereza, ariko ndavuga ati reka nabitekereze inshuti yaje izompamagara. Ariko abantu bishize ko abantu bose bigisha umunyamerika ukwera ifaranga, ntabwo umuvuga ari ifaranga, ntabwo umwana ari ifaranga. Nutekereza umuntu ukamukumbuza ukamuha mesaje gatatu utagusubiza uzomushire ku bana, kuko natwe tubana tuvuga kandi tubarifaranga. Ariko je iyo umuntu amvugishije umuvukano wari tushingiye ku ifaranga nozibona kazi kandi azibonye ukanda gusa tukakumbura. Ndabashimiye bavandimwe, hari umwana aza mbona nizere ko amukuza w'inzobe azanira bakafasha ndamukurikirana kuri YouTube. Uwo mwana arashaka kurasika yaje mu bashitsi yabara mushira agasimba bakamagara garaje narabu umwana w'inzobe Mureke gusakuza sinabwo barakwiye kuzo gusakuza ari nakanya gatoya nata twakira mu gihe Hallelujah.